Adinete yagiziki kari kakademu karamfiriye bro iya manigene dushwane manzi nishita kwanza subiramo kandi ukubitirinze Nishura byagenze gute ugaze kunukira mirosho ko mbwigene zagenze wajugwana na jewe rero nishura sinajugwana nawe wajugwana na jewe nishura navugishije ukuri kandi bizingo byabonetse neza Kwite ntukuragira gusa yana byanse je ikintu nciyemo umurongo mugabure habiri nagenda mushaka kwanza siga murarutamba mwe ko muri babiri niko mwanyereye mwe misisi ndamomeza mchamwiro Every story matters. Silogaza kunzira TV j'espère que meziriza meze bon je ndashima Imana ndi kumwe na Kersi ndaza muramwibuka mu ganiro giheze Kersi meze neza kubengura umunsi mengu hano yashujukura jewe jogwasho nziza apana bijya bagwasho iburofu ubu munsi je ndi finali oya go from ko ndazi je mu demge aza ndaje weta mutumwe ari wa murongitse sinibaze yuko yabaza kujya Kugusumba wa muhira atari weta murongitse ari cyangwa ugasanga siwe yamurongitse ugasanga nanje shaka tugenama ndabimba abimbariye neza gusa nuze gushwanga gusaba sawa tugende sawa Wani wana kwa tuchokurondera kukagaye kanyuma yambwa kura hey ndende yari invitation y'amayi na madamu yakaka yari misi sakavyanga ari invitation y'amayi ariko uramuzi kumumenya ni kimwe no guhana gahunda n'ikindi kiye ndashaka rero mbari ikintu kimwe gusa ngene ushaka kuneza Adinete akaza kunukira muhiri wacu ku bintu by'uburofa kandi yazananye n'uyo nanje yabuna muzi kandi bisigura imbere ya kamera bibonye ndagutegetse genda rero itegeko je uma sitegeko ngenda bukebuke ukora basi genda Jamuga sindakubwira ngo basi daboro sindakubwira ngo basi ahubwo bari kuva nganda kugiriye nabaje nta tegeko ririmo byo by'umunsi umwe ntaho ndaguhaye naho nyene ndawukwimye ntaho ndaguhaye urabyumva neza kandi sigisabo ni itegeko sinzosubira ndabwiye ati tetwa ziba ni ziba ntonye pose urumva umanzi undenda guzugirene ndagutegetse ahantu muhiri wacu daboro genda navyo wumva kandi navyo wumva genda gari dushwane kandi dusoke kiwa wewe oya ni bukebuke namanzaga abanyamanyama kwanza kuko siwe yanzanye nunga dusere baje nawe ibyo ukeneye kari kakademu karamfiriye bro iya manigene dushwane manzi nishita kwanza subiramo kandi ukubitirinze nishura Adinete yagiziki miri ndabizi ko misi yose nyaje wowe turi kumwe nyaje turi kumwe okay uraheze rero uraheze nishura byagenze gute ugaze kunukira mirosho ko mbwigene zagenze nubizi wewe urabona ko amvunya amarori amarori yawe asose cyameneka sawa umvuskagira mbeshere wajugwana na jewe rero nishura sinajugwana nawe wajugwana na jewe nishura wajugwana na jewe niko yande gufasha nishura byagenze gute tumuhamagare uyo mwanya muhamagare uwo mwanya urabihakanye rero kugira mwe munyumvire ko mwigwe sivyo urabihakanye none wewe urabihakanye urabona aba bajama manje wajama bibi abona nibi yahikaga kobwa nibikimiri mugenzi wana misi yose ni ngorani yaje kumureba si jewe none mbiyaje kumara none mwache moto na gutwa ngo ni kofi iwahe uyu witwa Jeki shure wari ikindi cyo cyari gukosa kwatwenga nari mutabera kwanje urabona ko ari gukosa kwatwenga ndashaka mu mushima mbaje kumva none wikukiza kutokora muri nzego twatwibereyemo iwahe kubera reka tubandi akamyangara twagira ubwoba arabizi ko twagira ubwoba vereza we mire kwanza kandi navugishije ukuri ziryo nk'umugenzi we navugishije ukuri
kandi abizi ngo byabonetse neza Kwite no kwagira gusa. uyana byanse nibaza ibintu byagenze basi muti ibintu byagenze yasenze mu rupangu kandi aranu nitwashwanye hafi kurwanya nabivuge nawe nyene ubwo niwe yamurungitse bro Ivuga press kuvuga cyane siko ko namubwiye bw'ibyo none kuvuga cyane siko ko marifite no kwagira sifitiza none sinamubwiye ko cyane ko ikoferi nk'uyu ari indani umuntu w'umugabo nk'utagira ari umvise ko fita ko maze ubwire rero maneke no wisho kurakara gutabira ngo pyo Ilikuwa tukutabiri vyo none mubireke kwanza my bro polisi anakwera pana byaje yega nababaye man barira none we barira miri none basi vuga ikibagenza n'igiki kabasi none kutanyumvirije none vuga reke kugenza nashaka kumbwira impamvu Adinete yaje kunuka akambwira yuko namubwiye ngo turabagenza jewe na wewe ngo hama rero wacha yumva ngo turakundanye ndamapine ngo wamutu cyambe ndamapine yiwe ibyo cyakabinde mutima wawe cya gatatu arimo bwe nisunjike igene mu bwe ntiho turabasura banze bro igene mu bwe ntiho na ruri kwanza je nadufanike turubanza none we kwanza we je nadufanike turakundanye none iryo kofa nkubise aho we ko ndende kugemye ukiva ko dukundanye mu buzima bwo bufisa ko kuganga mabwenda Wetu para vya brage cyangwa ndabateranye uri umuntu w'umugabo kofero kubiswe nk'ugo no mukobwa je ikintu nciyemo umurongo mugabure habiri nagenda mushaka kwanza mugabure habiri nagenda gushaka mugabure habiri mugabure ikofero umuntu w'umugabo baba we Ako sawa ya nana ki reka oya sikubatiranya gusa ntiyo ri gucogo ko oya reka shamira reka no mwicanga reka era reka no mwicanga kandi uwo mukobwa ari ibintu byari koragira byose no gutwenga gusa bibona ko ndarike mama ni washaka ko tuyagaje nawe simba ngomba ibintu by'amakamera misi yose sivyo ikintu je nagusaba kimwe we nimba bibisa ko mushwana hari apana bya bintu byo mushwana ngamushiramo mwe se apambaye n'ibyibo sivyo nashaka no nyamakanye ndakubwira nacu urubanza hagati ya kamera izotahura ibyabaye byose kuko harabaye ingorane muri stasanze hagati ya kesi nani na Adinete ukundande ndumva hari umuntu uyoje nigeza kubekunda kwa oya je nigeza kubekunda kwa nuri yasigiza mu none je no bankiriki je no bankiriki umviriza Yesu yavuze dukundane kandi mwe murabayizi acha abesikuru bahiri umviriza Wetu uri umugabo turubereye none ndo muswahiri uvurize mu mihongora abagore bane none we umaze kuba wa kabiri ahubwo shima Imana n'uwa gatatu je ndi wa kabiri para Adinete sinzi ukuntu byaje mugabo gene mu biganire habe we wa mbere ni wa kabiri muzi watangwa mu Islam je ndi mu Islam nyine bane ibyo ndavyemerewe bisigwa kujya mukora mukundanye bamutumye haze kumushwanira iwabo awa je ntabwo nigeze abivuga ibyo bintu je sigeze avuga ibyo bintu mwivye ne uvuze ko bemera abagore bane oya jewe isi ngombwa bako bamparurira abagore none ubu abagore ibintu benshi 80% mu gihugu navuga mu jambo kwemera ya kamera none bamwe muzamugira uri imbere ya kamera avuga mu jambo make bisigwa ko bose uzabamara none oya turafasha hari abandi bantu birigo barasega imisheri bani bantu nikora rero nikushaza oya abakobwa abantu nikora ni benshi babuza abagabo bagenda gusambuza ingo z'abantu rero ako goye gusambuza iz'abandi bofuma baza nanje nkabashira hamwe izi ntabe bitungira bati barasasagura ibintu by'abandi uko nuko uravuze we Escrow baragwira hapana ba escrow toka hapo reka ndonderugero mani guma wenyeje mama horo sinyeneye keke sishaka bro ndabona ko ari seriye sishaka gusereka mbaranye ngeso nari ndiko sigamara rutamba mwe ko muri babiri niko mwanyereye mwe misi y'abameza cyamwero narafu wapase mwarirutse umviriza ke no nasigo ni muntu mbabongira nimwe friend nani wafungira yerekeye byo kurambira we kandi ndagukunda ndamubijaye ni basi ndamuhebye ukaniza abanyabro ndamuhebye oya nimugumana je ndeke nawe oya namuhebye namuhebye keke ndagukunda gusuge n'amafaranga sinamukeneye nama mahoro man aho ngati cyane ko nzo ko manager ku marezo sosiyo bikintu cy'uburofa bikora wewe man ufise amaranga na gutu ufise imodoka zigana gutu ufise bikimwe na gutu tutuma wose tukakugwanira imbere y'abantu no stop kunkora ndekura mupenzi mupenzi amapenzi cyari yakera ubuje birangiza kandi narushe kandi sinyeneye mbabaye sinyeneye mimi rakoti kandi we manzo rekeshe genda kujya mushiri wawe wumva we reka ntumpebe mani ndi serious reka ntumpebe ndi serious we nta serious wewe kugenda mani siko ndafite imbere ya kamera uraza mahera akoresheje
nakujanye mu kabari ndakugurira inkoko ragubika byose ndagusaba urukundo mugabo jewe ngo mumpere kubusa ega nako kimutaha nawe rero manzi njana ahantu bimwe anataka ni dai bitubine ashaka rero asabye na muhanda urumva ngo mwishize ibyo ari none je bweza muterete namujanye ahantu mu kabari ndamugurira ibintu bya sase nka mil none aca mpebuko nyine nabataha nantwara ahantu nababimbwire yarya muri komeye reka Mhebe. Reka mandi dushwa imbere kamera. Reka ndohe. Reka sheri ndohe bane nibi. Tumamake ku telefone zenga. Oya manzi byiho. Hama ucirumbya ko muhevye uri mu maso yawe. Oya ibyo biri kigo. No ngo ci. Akora bro. We. Sinkeneye. Ndakura manjira mu dupangi wanyu. Basi turaza gusubira disede. Dusa mu rujaye ni. Oya reka guhara. Mani ndekura ibiki. Kena kujya mu demu. Bitumye amapesi byaheze ngaha. Ni manu. Okay basi ndayamara urumenyi. Ya mahera. Mujaye ni. Utosubire gana date wawe. Yari anyemeye 6. Toka hapo. Tenzo babuzima bw'iwanje. Every story matters.